Dobar vam dan, dragi kolege, dobrodošli na konferenciju za novinare uoči utakmice SEHA Gazprom lige koju će u subotu u Našicama igrati Nexe i Vardar. To je prva službena utakmica u Našicama u 2016. godini. Vjerujem da ste se i vi kao i mi i naši navijači zaželjeli dobrog i kvalitetnog rukometa u Našicama. Vaši gosti su trener rukometnog kluba Nexe, profesor Zdenko Kordi i Saša Barišić-Jaman. Treneru Saša, za početak vaša razmišljanja uoči subotnje utakmice. Pozdrav svim prisutnima. Mi na početku ove polusezona imamo izuzetno jake protivnike i to u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu. Znači u 10 dana igramo sa 3 ekipe koje imaju ambicije, koji se bore za Final Four, ne samo SEHA lige, tu su i favoriti, nego Champion lige, znači klubovi koji su imali niz svojih igrača koji su reprezentaciji u malom, znači klubovi koji su svoje pripreme radili u 12. mjesecu i došli do vrhunaca svoje forme, većina tih igrača u 1. mjesecu i oni su sada u top. Nakon toga su se odmorili u top nekoj formi. Mi smo započeli pripreme i igramo te utakmice normalno iz ovoga dijela u kojoj fazi koji jesmo. U Vardaru kao Vardaru, u svakom slučaju, nadam se, ne znam da li će doći, nadam se da će doći ovi igrači koji su osvojili medalje, da će biti tu i naši Karačić i Marić, pa da im možemo čestitati na tome, a ne samo njima, nego i Šterbiku, Makedi i Dušebajevu na srebru. Protivnik koji u svakom pogledu je za respekt, plejada vrhunskih igrača, reprezentativaca raznih zemalja, mamac za gledatelje, a na nama je da mi sa svoje strane damo svoj maksimum koji ovog trenutka možemo i da u svakoj utakmici izvučemo i pojedinačno, a prije svega mislim da treba biti naglasak na kolektivu i da kao kolektiv damo svoj maksimum i u toj utakmici. Saša, s Vardarom smo imali svjetlih trenutaka u prošlosti i pobjeda i nekih bliskih utakmica i neriješenih. Pokazali smo da bez obzira na njihovu snagu možemo igrati i znamo igrati protiv njih. Ba istina, prošle godine smo odigrali jednu jako dobru utakmicu u Skopju. Ne vidim razloga zašto ne bi to ponovili u subotu pred našim navijačima. Ovom prilikom bih pozvao da dođu u čim većem broju da nas podrže i ja se nadam da ćemo pružiti jedan jako dobar otpor i da ćemo kraj krajeva razmišljati o nekom pozitivnom rezultatu. Ja mislim to što je trener rekao, stvarno imamo jake tekme na početku SEHA lige, sve vrhunske ekipe koje stvarno imaju vrhunske igrače i mislim to nam može biti samo neki pozitivni znak i u buduće da još bolje radimo i da se što bolje pripremimo za sljedeći korak što nas čeka poslije SEHA liga, a to je hrvatsko prvenstvo. Vjerujem da je i vama igračima gušt svaki tjedan igrati protiv tako jakih protivnika u SEHA ligi. Pa je, naravno da je. To su sve vrhunski igrači koji osvajaju, kao što je trener rekao, medalje na europskim svjetskim prvenstvima i mislim da to može samo donesti neku pozitivnu energiju i ne vidim tu ništa loše, nego dapače, kao što sam rekao, to može samo biti pozitivno. Ja se samo nadam da ćemo pružiti dobar otpor i još jedanput pozivam sve gledatelje u subotu da dođu u čim većem broju da pokažemo jednu dobru partiju kao što mi znamo. Zdenko, imamo stvarno, kako smo se vratili u našu dvoranu, odličnu suradnju s tribinama i posjećenost i podršku, čak ne samo na utakmicama u Našicama, nego i vani. Stvorili smo s navijačima jednu posebnu priču i oni će nam u subotu sigurno trebati kao 8. igrač.
U svakom slučaju da nam trebaju, u svakom slučaju da su bili uvijek uz nas i da je to dobra jedna priča koja nas sve veseli. Ja bih samo još podvukao jedan dio vezano za protivnika kao što je Vardar. To su jake ekipe koje igraju maksimalno i koje zahtijevaju maksimalan angažman s naše strane. Ekipe koje te razotkriju svaku tvoju manu i mislim da je vrlo bitno upravo ovo što je rekao sad Sale, da je naš dobar pristup utakmici u smislu da se mora pristupiti utakmici na način da izvlačimo iz svake situacije najbolje što se može izvući, znači da jednostavno se mora biti svjestan da svaka ta situacija treba biti podloga za ono što dalje treba raditi i da ono što je dobro da se radi i dalje, a ono što eventualno se u takvoj utakmici ukaže, a sigurno da se ukazuje, da ti jednostavno shvatiti to kao jednu uslugu da vidiš gdje si u odnosu na takve vrhunske ekipe i da znaš u kom pravcu dalje raditi. I to je onda pravi put da radiš pomak i da se približavaš što više tako kvalitetnim ekipama. Dobro, za sada hvala gospodo, otvoreni smo za vaša pitanja. Težak hvala su već spremu, ali nekako smo se nadali da neće biti jednostavno, ali možda je najbolja moguća poruka prije ove utakmice. To je upravo ovo što sam sad rekao, znači jedna stvar je tu jasna, to su ekipe koje imaju ambiciju da budu, Veszprém ima ambiciju da bude prvak Europe i ekipa koja jednostavno, pogotovo sada, mi smo im bili prva provjera pred nastavak Lige prvaka i oni rade svoj maksimum, znači traže od svih 60 minuta, traže svoj maksimum i to je mjerilo kako bi mi se trebali ponašati u našim relacijama. I oni su sigurno u toj utakmici gdje su dali maksimum, nije bilo jednostavno, meni je zadovoljstvo da smo u tim teškim trenucima, sigurno je teško kada te protivnik stvarno igra maksimum i daje svoje situacije gdje ti imaš vrlo malo prostora da uopće šta možeš prikazati, da smo ostali ipak hladne glave i da smo ostali svi zajedno i klupa i igrači i da mislim da je to put u kom pravcu trebamo ići i izvlačiti iz toga pozitivne stvari i da na taj način nastavimo. Prolazili smo mi slične stvari i prije i mislim da treba iz svake takve situacije izvući ono što je pozitivno. Svi nas respektiraju, rekao i trener Veszpréma, Sale Vardar, to je već također. Pa sigurno je da hoće biti, sigurno neće doći sa bijelom zastavom u Našice. Kao što sam rekao, mi moramo skupiti glave poslije ove utakmice protiv Veszpréma što smo izgubili. Ja mislim da nije to nikakva tragedija, dapače to nam mora biti neka škola za ubuduće i mi ćemo se dobro pripremiti za subotnju utakmicu i pružiti svoj maksimum, a na kraju ćemo vidjeti šta će nam to donijeti. Ja se nadam neki pozitivan rezultat i to je to. Što se zdravstvenog biltena tiče, nemamo nekih većih problema, osim što je kontinuirano sada situacija da je u fazi rehabilitacije Josip Božić Pavletić i da imamo jednu, pojave su malo virozica, to je imao je Sakić nešto prije u Kanjiži pa smo ga poštedili u Veszprému, a evo danas se pojavila jedna situacija slična sa Mrđenovićem, vidjet ćemo da li je to samo kraćeg intenziteta ili manjeg ili će to biti nešto malo duže, ali evo vrijeme je tih i gripa i viroza, nadam se da neće biti nekih jačih odsustvovanja iz ekipe jer onda to remeti, ali ima nas dosta i u krajnjoj liniji naš cilj kroz ovo proljeće je da se iskristalizira u stvari pojedinačne vrijednosti, a glavni cilj je da kolektiv bude što jači. Hvala vam lijepa, ništa, ponovit ću samo na kraju još jednom, subota 19 sati, utakmica Nexe Vardar, prijenos je ukoliko slučajno ne možete doći
u dvoranu. Prijenos je na Areni 1, otvarat ćemo svečano obnovljenu dvoranu, pružiti podršku i promociju udruzi Otvoreno srce i rukometni klub Nekse najavila je svoju podršku i Seha Gazprom Liga toj akciji. Pozdraviti, kao što je trener rekao, ako dođu i Karačića i Cindrića, naše brončane reprezentativce koji igraju u Vardaru. Do subote, hvala vam lijepa, vidimo se.